Kubor nakaslem jong unongsan Hima. UMLA kanong krem uba Lambor malngyang ulabu jeng kalisya ka Sorkar daga baong ba ka ordinance ka ba kumnu ka Sorkar katmu banwanra habayadai bat ka an khalai habakren bat kinong tho kubor halor ka jingpen bana jong menteri rangba ba ka Sorkar kan sawan ra da ka ordinance habayadai ba ka jingpen namno yakne ka an megalia gemeng ang Uba Lambor ulaya thu bana kalyang ka jong u hagador bar badang shudem ulawan ra daga 0 hour notice halor kayeng dor bar thawan namar uyo isha ye kajing bom hun kajing bom snautanat daki kan huan ba pher kamtam nakalyang kinong yalam niam ki bapen paw ya kajing persha jongki ulaong ba ula IT ya kador khas sa menteri rangba bad ulaong ba unsale ya kabadon kam Ulaban rapru daga baong ba umentri rangba uong ban wanra daga ordinance kim sngoper yakata kensara yaka ordinance yaka kabinet hakaba uwanra yaka ordinance unwanra yakaba kumnu nagalyang jo ba Lambor ula dawa badai ban Pynduh Beit yakani kaan ulaong habaki wanra ordinance kamot Pynduh Beit omdon kam ban yakren da kumweipan ai ba ka ei kabakile menchwa kan sa kumtuhi bat kemdei ban kta Habayadai ba ka jingkam ka Sorkar baleng ba ka jingdon ka kasino kan yarap kan tiu ya ka yok ka kon nakalyang uba Lambor ulaong ba yoi ba ka yok ka kon kan wan nakitu ki baladon pa nadu menshwaru ula kenno nakathong ka ba ka Sorkar kakwa kalong ban thep ya ka kasino nakataka daw sami kiniki an bat ki kendon Nagalyang uni UMLA ka nongkrem ula banjur ya ka Sorkar bagaday ban Pynduh Beit ya ka nekaan lagaday ya ka gaming rules ni ka gaming act Pi agbaningkong do kalong ba baling iwanra ya ka 0 hour notice hapo ka flow jong ka house jong yung darbar kalong ba yu ishay ya ka jing bamhun ya ka jing bam sungtunat ya ka jing bam padiang daki kenhuan ki baphe khamtam naka church forum hi lokoi kaba ngilai kata te hadian bang na yo ekran gumto apo assembly te memorandum nga submit ngai kandu hi yo chief minister panyekran halo kani kapang te wong ngin sa le ibang kam but ngashwa ban ong kani kapor ba ong banwana da ka ordinance ngim supher kata unra please ya ordinance apo ka cabinet tabo wana ka ordinance unwana ya ka bakumno ka ordinance unwana ya ka act na unwana ka rules hi ka confuse ang ta unwana ordinance kidan arbenta gaming rules gaming act namar ngal akan ta basay ba lashu insert kila shu penrung nalandet hagabide bat ki casinos ya ka ba kalong kajing leran namar ba hapo ka jala jungi kamot ngidon ka population jungi hangni kamot khandai food person kiti ki kristan te ngimla ban yele kai ya kata te kajing kli junga kalong ba kandai ordinance ka rules na ordinance ka act te kadai ban sha kita ken hari nga ong ba duoy kamot Pynduh Beit non kam banyak kren piwana ordinance kamot Pynduh Beit non kam banyak kren da kumuipat ay kani ka system ka baya menchua ay kani ka system ka baki pentray brush kata kan sa kumtuhi kinum de ban kata te bapinong hi ban generate revenue te ngami ka generate ka revenue kawan hi na kilo kam de bigido revenue te ndai ki sulong ba ki intention jong ki kalong ba ki kwa ban insert ya ka casino tadaw sami kini ki act sami kini ki rules te nakalyang jong hi ngong Beit duo wi Beit ya ka gaming rules gaming act Pynduh Beit nung kampanye kren na kumay namar ka ordinance hi kalong kaim tang hadin rubanay kamot no hadin rubanay nila kamno kamot niya sinabyang kita kikas no kamamalong kamot ordinance kadai tang namunta rubanay tingangong knang bakan siya ikitar sige ba baro ba Pynduh sunan scrap ya kani katay gidi man mangikwa yung scrap no repeal ya kani ba mbit ban pentrikam ya kiniki kendon ki bakawan ra ka Sorkar hagani ka por mamatake
Yamantai we come nang ilang pikwa ba kanong back to square one to this. Back to square one hoy. Ay kanya bi kato ka system ko bujay. Da kalong hapo ka traditional. Na kalong lamba jong kinu ki rules ki bagla no pa. Teka mo I can function kam ta kay. Kam day ong ba ngin scrap ya kanu ngin le kam no ka ordinance kam shy pi. Wong kay ka ordinance. What is ordinance? Ordinance for act or ordinance for rules? Teka ta di ka ba nga sukwa ang person ni po. Rin nakalayong jong ahi. Kwa ba kin scrap bi no ikani. Ka giving rules, giving act, bagam day shu bandon. Nginum dong kam hiban implement hapo ga jala ka jungi. Katahi ka message.